sing nyedang apa musuh musuhe mengigal ngedekin tajine puntul ngalap salak wadahin wakul siape galak kewala tajine puntul. Jalan antos dua setangguh ditu sepet tajene pang ampuh nebak musuh apang melingkuh apang kanti aruh-aruh. Kurenan beline sayang denyen ilo sangat pedeken beli mare beli sing kaen ngaba pemenang ilo ngambul ngedesam ngalahin beli. Nyedang apa musuh musuhe mengigal ngedekin tajine puntul ngalap salak wadahin wakul siape galak kewala tajine puntul. Jalan antos dua setangguh ditu sepet tajene